Ndabasuje mwese mukomeze gukurikirana Iragena Docs. Nk'ibisanzwe uyu munsi twabateguriye ibintu 10 bitangaje kandi biteye ubwoba biba ku yindi mibumbe ariko bitaba ku mubumbe w'isi. Bitaba ku no mubumbe dutuyeho. Uvuga ngo tugiye kurebera hamwe ibintu 10 biteye ubwoba biba ku yindi mibumbe ariko bitaba ku mubumbe wacu w'isi. Kandi ndagusaba kuri subscribe kuri channel kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Tudatinze kadutangire ku mwanya wa 10 aho tuhasanga umuriro w'ubushyuhe udacika kiripa 70. Kiripa 70 ni umwe mu mibumbe ifite ubushyuhe bwa miliyoni z'amadogere y'ubushyuhe. Ni nk'aho umuntu yaje kubaho agatura hejuru y'itanura ihora yaka itagizima. Aho nta bwoko na bumwe bw'ikinyabuzima bwabaho, ahubwo ni ishyamba ry'umuriro, nta mwuka uhaboneka. Ku mwanya wa 9 turasanga gufatirwa ku ruhande rumwe gusa WASP 12B. WASPP 12B ni umubumbe uza kure cyane ariko uzwi kubera ibintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo uruhande rumwe rubona izuba iteka, urundi rukaba mu mwijima iteka. Uvuga ngo uwutuyeho ubuzima bwawe buba bumeze nk'uburi mu muriro, ubundi nk'umeze nk'uri mu mwijima udashira. Ku mwanya wa 8 turasaba imvura y'amabuye igwa ku mubumbe wa Mercure. Mercure ni umubumbe yegereye izuba kurusha indi mibumbe yose. Ni ukuvuga ngo uyu mubumbe nta mutekano ufite kuko buri kanya amabuye n'ibindi byose biturutse mu isanzure bimeneka ku butaka bwayo. Rero iyo mvura y'amabuye iba ku uwo mubumbe ntiyemerera ikinyabuzima na kimwe kuba cyahatura. Ku mwanya wa 7 turasanga inkuba ziba muri Jupiter. Inkuba ziba kuri Jupiter zifite imbaraga zidasanzwe ziruta izo ku isi inshuro ibihumbi. Izi nkuba ziturika mu kirere cya gazi zigakora urusaku rwinshi cyane ndetse n'umuriro ukaka kumvukanira mu kibuga z'uruturi kure. Aho ngaho niho usanga inkuba zibaye nk'umurinzi zikaba nk'intwaro z'ikirere. Ku mwanya wa 6 turasanga umwijima utarangwamo izuba Uranus. Kuri Uranus izuba ntirigaragara neza kubera ukuntu uwo mubumbe uteye. Hahora umwijima ndetse ubushyuhe bwawo buri ku kigero cyo munsi ya °C 224. Kuhatura ni ugutura mu mwijima uhoraho ku buryo utabasha kumenya igihe. Ku mwanya wa 5 turasanga umuriro udakama cyangwa se icyo bita ukwezi kwa Jupiter. Ayo ni agace gahoramo ibirunga biri kuruka buri saha, cyangwa se ni agace gahora nyine karimo irunga biruka buri saha. Ugiye kubigereranya n'ibyo tubona mu buzima bwa buri munsi, ni nk'aho isi yaba iri kwaka umuriro yose itazima habe na gato. Urumva isi yose iri kwaka nta muntu n'umwe wayibaho. Ni ukuvuga ngo buri wese ahita ashya n'ibintu bye byose bigasha. Rero ako gace kabaho muri Jupiter gahora kaka cyangwa se gahora karimo ibirunga bihora biruka buri saha ku buryo ahantu hose hahora hashyushye. Ku mwanya wa 4 turasanga umusozi muremure kuruta Everest inshuro 2 kuri Mars. Ku mubumbe wa Mars hari umusozi witwa Olympus Mons ufite uburebure bwa kilometero 22, inshuro 3 z'umusozi wa Everest. Uwigezeho nta wabona ahantu ugarukira. Mbese ni ukuvuga ngo ugezeho ntabwo wabona ukuntu ugaruka. Mbese ni umusozi muremure cyane ku buryo ushobora kugeraho ukaba wabura n'umwuka. Ku mwanya wa 3 turasanga inyanja ya methane. Ndazi mwese murazi methane gazi yo mu kiyaga cya Kivu. Noneho ahitwa Titan ku mubumbe wa Saturn hariho inyanja ya methane. Inyanja igizwe n'iyo gaze gusa. Titan ni ukwezi kwa Saturn ariko gukunzwe kuvugwaho byinshi cyane. Aho hano ntabwo huzuye amazi nk'uko ku isi bimeze, ahubwo huzuye inyanja zuzuye mu methane gaze na ethane. Ibi ngibi bikaba ari ibinyabutabire byaka umuriro. Iyo aho hantu hageze kubira ibyuya ntabwo ari ikibazo cy'ubushyuhe, ahubwo ni ubwoba. Iyo hageze ubwoba burakwica ukabira ibyuya kuko igitonyanga kimwe cya methane kiba cyarimbura isi yose. Ku mwanya wa 2 tuhasanga imiyaga iruka ibisasu kuri Neptune. Kuri Neptune habaho umuyaga ufite ubukana bukabije cyane
buruta umuyaga wo ku isi, ku buryo uhaguruka ku muvuduko urenga ibirometero 2000 ku isaha imwe. Uyu muvuduko cyangwa se ubushobozi bw'uyu muyaga ushobora gutwara ibuye nk'uko ubona ikirere kiri kugenda mu gihe hagiye kugwa imvura. Iyo uri kuri Neptune, kuba mw'iyi miyaga ni nko kuba mu nyanja y'inkuba n'ibisasu bikurikirana. Ku mwanya wa mbere turasanga imvura ya acide ya sulfuric, icyo twita sulfuric acid rainfall. Iyi mvura ikaba igaragara ku mubumbe wa Venus. Ku mubumbe wa Venus ntabwo imvura ari amazi, ahubwo imvura yaho ni sulfuric acid cyangwa se acide ya sulfuric. Ibi ngibi biteye ubwoba cyane kuko iyo iyi mvura igiye kugwa, bitewe n'uko iba imeze, ubushyuhe buhita bwiyongera bikaba byatuma ishyirira mu kirere. None se utekereza gute kuba ahantu imvura yagwa ikakotsa uruhu rwawe? Ibyo rero biba ku mubumbe witwa Venus, aho imvura igwa ku buryo ikuguye ku ruhu rwahita rushirira cyangwa rugasha. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki cyegeranyo cy'ibintu 10 bitangaje biba ku yindi mibumbe ariko bitaba ku mubumbe wacu w'isi. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze. Ni Iragena.